Taimi ala lau ka ko mal Taimi Taimi mal TUAMAN ele nei foi asa fo Faumuina tol tai David Tua ma lo si Faumuina ele nei foi tai afo ya so fo malo Yesu Kristo fa talo fa tu ile nga tum fa lo so wat vai fa foi io Samoa le ni tai fo ia lo fo malanga le su ia wa fa mani atu le tar pe ngai fo kuanga wa fa be se fo ia lo pepe ni tai vai ya tato fa ta nonga koleninga ia fa koleni ya wale moi foi fa singa masunga ya ngasa good morning Samoa mana ia ole ke I kongol falkoringi kami yeah ole ka uni le help journey just for your community nei tao naia le lei le atra no atili ia walanga lei tele mon fai le koleni malo sheltino toltai awa fai marsi o tato e a le me ka me kaula mo ia ole pe o manga ia sa fai ma ka ko koleni nga ya so ia ole yuka sa kai ia asawa ia le me ia ia pe turanga nata vai la lei le tonu mal fa mai tolu fo ina ia ma rounds le ia le ola fa solo ele nei fo ita fo. Ladies and gentlemen, this is round number 1. O fatone o ngasa e o ile o aya au fatone o ngasa wa tau na mata tato programe ting round 1 aya lei nai mai mon talo ngole fa ngol vas faisina mata ile ta longa o ile le 7 sa tato ule na fai iya Oile tau fai tama whanau malo le tunu sa tauina hoi le taua ile tāronga sevens. Pau hoi ao le mea o iai le malosi a tātou tama whanau. Ia e koe os foi de la, koe kam fai foi isi foi tāronga wale tele lama ia vai o le sevens le to toe tawai. Ai mana ia tama lenga tāronga ma le. Mana ia. Tau fai ngā alo Samoa, pero pena mousa wa manona e matamata ita vai. Na matamata ina inisi fo ia ta longa manea a lea la wa fa ngā solo temi ne manula ta talanoa le fitule e Vancouver. O lea e fa ngā solo semi-final sa vai ngā tamatai. Semi-final mua la le ta alo New Zealand ma Canada, o le host o le tato fitule, e Vancouver. A lea la koe mingu ke leko koe. Ale sfuru lima ia New Zealand le fikwa Canada. Ile vanga so macha. Maka wa ba. Kalong ale. Ta furu kalong. Le manga ia le ko kikia ko kasi bingu kele ko ale lidang New Zealand sfuru lima il fikwa Canada. Manga ia. Yeah. Oi si foi la da long ale o te rope na mo se tong sai se tari savai pe na mo se talo le tam fai ngal tato au hoi lea sunga ia tuo pepe e man tato au sisi. Au sisi o me mafa. Allah, sole. Makau kia. Makau kia. Ele ia meko kia o ia record ta. Ia. Ka e tato tama whanau e ngaka ile Oceania. Ia. Ia como a games. Ia. So ia le tamo fai ngal tato au paula le le avo singa le na te manatu foi tu loa le mano le tu le kalonga le mulmuli foi le singa mulmuli le foi ya litima ia ma ia ke le ole mena la ina o mai taua o le tulanga foi le i le faka valenga po saikolosia sunga i feaonga ia ia makauria ia ore asi ia kuresi ia mafa ia kamoi le sie ia kamoi voi ave foi lunga ia ngumela ole mafa ole me tamsi ia asa ia ma so lo fa lo pe iva ia ka ko pingi au lori ia e le pingi au lo lua siliva ia mai pronto taxi ia no fa lo so ma ka kia so tai le sunga ia to pepe ia na ulenga ia fa pe fu tapu ai nga Samoa i matua malo toa kai malo ia le wo malta longa Canada ma New Zealand alo ngala le walu New Zealand le final la fa ka kalingela le semi final va ngota mai tai
Poile la ma semi-final si vai. Australia le semi-final ma mo le poile semi-final ma Australia le semi-final le sone. Ale ala was rule awa kenga New Zealand le final. Skemi mo mai ai ia ole fanga salonga te fitu a ka ko sports ol manga ia mo ia la usisi le ka ko. Ole me mana ia. Mana ia wala pe ia to tolu e ka ko sui le ua sounding name ole Olimpeka. Olimpeka wan ko foi langa le sila ba mao ia ia le pulenga la usisi mo le Olimpeka ai. Ole kumukumunga ka longa laula. Sa nga bili matanga tai tau mai ba. Ia. Ana ia tapu ai ngala tunu o pe o kaure o kele kiki. Marau te tia, marau ta pai. Eto ha oela na manuia ta to wa. Ana ia la kompanha, marau ta pai. Ananga leo kere kia langa la opi kere ka kopingi ono. Oya leo kere pa kere ka kopingi ono. Mas me mi asiri au ia o kapuai foi kia. Round number 1 le na tulango talonga. Ladies and gentlemen, this is round number 2. Ua te fatu ni ne au te vai. Tau na loa. Ting ting round 2. Lei sa fai se fatana nonga ma Sean famon mole bol tulango se fo maloloina tolta ia o nisi fo nei o to man le tulanga le health ia po so fu maloroina o tau fai e tono tato community a mesere tule I otara sa fo pe o songa ia son totali e pe fo ia le songa ia le malu mana ia o la wala ia o tau la mua le tulanga le ia nga ia lato maruenga mafata longa ia fai ia wa ia le ta ia mai o le ngata ta mai ia tina ia fa na o mai e kolen pe ila fata longa na o le fa wa le vai sole ia fa mo tu ai le o aso le fa ia koleninga le o tere lo po na o tara o le mea lo te tala I tua I community uma South Auckland lea tala I ele avanoa lea tamai o te leo ilo. Oh, okay. O le patanoa I oe. Yeah, mana ia hana lei. So, o ia walanga a tala noa lo le tulanga o le soifua malolo ina. Ai, se o kalangoanga le linga. O kalangoanga le linga, o kalangoanga I le me mo, o le soifua malolo inga le linga. Pea waro whalongu ti ai a whapea ke kolengi le tūla. Tasi le tūla kolengi ele asu. Ua whapopo le isi luas fulu tūla e no soifu. Ai, kua maanga, yes ode. Han mela koe inga. Wa le whapopo le luas fulu tūla le asu. O le tūla. Ok, kia le ngā pōngisi sode. Kere po. Ai ale kula la ko le ngele aso. Longo winga la wala kala longo fuku. Ana kusa ko ese. Ia ko ese. Ia wa ko. Ia sa ola. Mana ia le leiso o le mātou tamarsanga lona lua na o le mātou tamarsanga whai o nei, ladies and gentlemen. This is our final round. Round number total. Ua matone wa ane. Faumuina. Round 3. Last round vai. Lelei. Ya la fai o il fa malosi fo I ole. Nei vai aso tatu. Ia. E sina fa malosi au mo le nei aso ta vai sa ese tala ile tamaloa lo no to lua. Ia malona mara in loa sa o asiasi ho le tapu fa le nupa ia. Nupa ia Isorema. Ka ola le tafaunga le nei Isorema tawai na maliua ia le mother-in-law nei o tamaloa nei. Le mother-in-law le o tamaloa nei le leile va, le leile la va ma tamaloa. E whae pula le o le tangata fo le funeral director. A wha pēr te mana o sentia le shautina mother-in-law I le mele te alalaima e sauai. Corona wina e lima fetala.
a fa pe tanu nei le lo matua na le lima selau tala Yeah. e no pororo to ina ma fau po le ana me le afai pa mai lo to ina e le ai ore la ave ia lo maden lo ai il melo no sawa melo te no foi america e fa mai lo le ole feno director so ia la ave la se fe ko ela kupe pe a Yeah. tu nei lo tua e a fa mai le kala ko inga ta vai fa mai vai ya fe ka usanga kaluai mai ka maliu ingei ai kolu aso le nga ko e soifua mai ai Yeah. Pero mela nga lo que pole. Pero mela nga lo que pole. Ya ewina ya pole fa marosia nga ngi yaso. Alo fa tabata. Yes. Alo fa yo tato father-in-law. Mana ia. Pero fa marosia nga ne yaso tabai. Seki, malo, Faumuina, faftai mon pokok abel nei tai au. Se usuia ka pesine pa so pa audia pa mai na sa marki kala. Mas ya vale la que fa casi va solo va waso. Oi, ka mo ngi yaso ai man ye tele ya fonga ma. Pe un malo fengai malo so tabai ne yaso lo tele du Samoa. Tai na mo so. Pa finga donai manuia no so fua. Ha pa dai tabai. Tai, Maria. Taimi mal TUAMAN, to foi mai lesa ngo for verse 4 pe audio to tour with Samoa's for mai tolo amo